Iya, jadi dia mulai nagiging hutan namin. Amat si Manik. Shopping. Rodo Mando. Ala na wardo mutik kinasan na tupang jam 12. Siswero pa katayo ng gabi. Diorong na pakurani. Amat hopping. Itu jadi hutan. Tahu, ada dalam roh kataku. Saya bikin sini. Jadi sesuai dengan informasi sian hasuhuton, sesuai dengan pengarapotan na budari, tu siya muni hasuhuton, alay udah kola gerombolan, kasahalak ma, alana dengan dong bay makan umum, alana umur kami nak kisian na tu. Ya, jadi kalau ngasih top di pasar kamu ada nih dapat saya, dia muna pamurun namin, asa ako kamu dito nata, ang kamar baru. Iya, wa. Kami dulu kapangamuan. So ni may nomor dulu makapangkero perolalan tempat untuk daftar batas bulan ni kawan. Ang dia matutu sonderan ni tutu apa ko na marhalto. Tanya kaya di Rubian. Otik sa dia. Nakan na pinasa munay raja namin. Saya tuhan tama manabay yak kapasamutan. Alanay na pasaton nanga to ang somon ada di nami. Pag sorok pera jami ko pasat tami. Jadi di masih ko hulum na sa rumah. Otik sa dia na ko pasat tami. Saya tuhan tama namang dok kapasumasuta. Bisa malas pa dumamin ang kaparjaparan na raja nami. Pasat taong majo tu hutulang robot. Kaya tulang hula-hula na marmaraki. Putar-putar. Putar-putar. Baru turnik. Hula-hula na bawah turnik. Hula-hula na bawah turnik. Baru hula-hula na marmaraki. Utauru, pasat tamu tauru. Alas marjapul mamang tulang sepun jataro. Oke, masih Paul Supaya Sahat. Jadi terus kamu pasat tamu kita begitu anu. Dan PSSB Punguan Serikat Satai Saudoan dohot namar dongat tubuh pengoparan nepunta silai sabungan baru bere dohot bere masuk mamuna punguan ni silai sabungan baru bere dohot akan namar dongat tubuh pengoparan silai sabungan. Lalu madu, semuanya orang kita kalunan, tersemua madu matua, nang diamuat ke anak nami, lain nami ibu nami. Mulut kapai utimun, jungka buka mulut tahun, mas kami kita. Oh, lo tanya kamu, sambil tanya kamu. Mulut tahun, hokat tuh kapal redukta dengan dua berdarah. Lalu ido, sosok nang pangilun nami tuh mula seruk nak kayak anak nami, terlalu mobil mana jamu. Kela nami do pera nami asa tapor yamu sima tumunon asa yamu sima tumunon lago mamikikon at kanarikot tulot ka kedayon posnoro nami sung lima nang kita ka nomor 27 latoroha yang sudah taparea maktua kajuluanon at kanarikan asa tabuka lebaran baru asa totong to karimasumut bisa lutra kanya kumamikirota nang akulota
amat tadi bata nama masuk kita terungna. So nang suari buru kita. Dia kau dong kita masuk. Baik nak nirawa. Nang hapok nirawa semono. So lima kata sian kami tuita dong nama tubuh nang di boru nami kaya nami terungna. Posro nami turut berduka cita. Lungari sian pengorta sobat tuang gar peserta kematuan. Suang soni nang siap kami selalu na dengan tulubuna nang bere. Idok nama situa tua. Jadi sebab golong-golong pangawat na. Tusong na penaboy tupak na boy pa kung mga mesay golong ma pinasuma. Sa sol sa hotel ni karas. Mata ada opat do kabaran na tukta tawayan do pasol. Eka meta selalu na tupang gabi ang tupang oras. Kay Pasama. Langsung matuaw. Tunggu na niya. Tidak berjumpa. Ya, itu baru mainnya beli boy di. Ego tuh di sini pertanggungjawaban. Jangan itu tuh apa nama satu tubuh dia kita. Orang semua kamu kita akan berdongat tubuh. Asal lihat mari masuk belakang. Asal itu tuh. Kalau ada lembaran baru, lembaran lama ya gua mau saya ribet memang dibakar. Oke. Mari kita pakai betul-betul sudah dua. Hari tagami kita nomor dua tubuh nomor hula-hula baru asal matotop kami kita masih kau dulu. Nah, suruh satu kortean mengasah dengan siap bahasa kita di mana nomor nang usaha rumah dua itu tahun. Kalau lebih mereka ini dua punya mereka. Nah, langsung bagi rumah. Oh, gabi. Satu semua mesti. Si batuan di baru. Mama jadi baru. Naik. Upang irohami sa naik. Si Madman Ibo, si Anibar, si Ahan, si Marmata, si Kicau. Masatayin partikin ako ang unarak masuk mamuna. Let kami itu amang udah tayo. Araw-araw, jojo di hula-hulat ka. Asala, bunguin Nelson, bunguin Palna. Lima, si Madman Ibo, si Marmata. Sama lima jomong lagi. Iya, mau nanti mah pasal tayo partikin. Jadi Sony may panganami dalam pero mo ay jangan marah dia tu sebab margani mahita kaya kita bisa dia tu dengan dia kan apa dia kata jadi kamu berkat saya ya Sony jangan ibadah Parah nama, parah. Kela. Sony memang coronanya dia larang orang takkan jauh dia bisa dia nang pera na sini ang lokal harap nami mak nami aga buat bangarla oh pera ini la derecha saya marna kita boleh kami minta kapolres jangan Oh, labor. Imadalan namin ano pagtamuna. Ilaw pasamukuan nila namin. Waktu si adong babungani tumpak otik sa dia. Kurang raja nani mereka muna tumpak nanyon. Walang kara diyo niruano nila. Mereka muna masanggiat. Roa ka na tiyo. Diulang kapal sa dia ay pakita mo muna. Boy na lumuwi siya noon. Patungon namin ito. kami napabahin ng mahamuna o di so sa dia pinalilit namin siguro mapaspaso na nang peso ko nung narorong kami alam ko mabenon alam na lung lupetong ulaw di sa nakinga parang na jadi ado muliate mahani tuwa muna muliate ma Ya, masuk namun saya sedikit dalam mak. Bila potong ni anak kota di sana agak inom pasal tayo magpapakitkan. Muliate mata umat sama pula. So, kami siya si Matinigong nanong sa lunggo. So, ano kaya harong kami? Alana di sana yung darmi. Di pulon, pagkatali pa diyon. Di masira diyo mo di sila. Dili may singa sila lagi. Moro to ano pero namin ngayon. Herason na madungani. Siya pala tanjong. Ba, magpapahinom na. Say, huwag ka na rin ma. Itulan na rin na rin sa pariakat ka. So, sa bahatak sa pwede. Ano? Bakit pola? Atau malah tu main
Jadi akina hula-hula raja nami jongjok ni hamidison dan nalaho pada ridahun habuyud hadongon nami. Orang hatas tidak kena doh kami makduk ni roha. Walaupun situa mana, situa apa, nakpas montia sa umatuan na tua tidak do makduk ni roha iba. Jadi lani raja nami, hadong sa ating hukum kami di son. Dan dari nadoha kami berduka cita, so mengganti ni silua nami. Hidup na tua dah sudah ninapuro lang sakol dari balia, dah sudah kau hudo karodaton alani baik sebaik nasun sadia. Tu sama raja nami, asal titi masih pahudong nes di rumah. Di panguripan namin na susaliyon sa mga kanibata mana magawi pasu-pasu. Las marhamu raja nami macakon jalo majalo sila nanggan malate. Malate mak. Jadi terus kamu inong tanah tinggal 5 tahun. Iya, baru usahaan nomor 2. Nah, saya sama asal pintar daw mo doang. Usahaan. Jangan macam kamu Pak. Iya. Mula ate ma inong mo. Baru sitik daun para kacung. Oke, jalan. Iya. Sana ni sudah naroham dito. Bisa kamu tikin muna. Sudah lagi lihat kamu kan panggil kami hula-hula muna. Asal dia matutu marhiti-hiti pasi-pasi itu hatta. Kita baik makasih namu dia mudah hari pasal kesehatan. Asal ada perunan matutu bago na nama halto natuli kata European. Bahoras mahami hula-hula muna macalo na pinasaan na kapamurod muna. Pamurod namin ang kapanupahon. Doa ka ikira muna ng pikir muna. Kasi tuhat tama naman gobi at kaya kapasukan. Iya, matutu. Sanjia matutu menurut sonop teh memang boru. Ada na dohum madis. Menurut kaburu bagas tidak pabor hatut do dengan menurut sonop teh pun pabor hatanen non. Dan ini Pak, kita kamu do jabar tidak. Baru usahaan. Usahaan. Iya, baru sinar mata. Tuh, sinar mata. Sinar mata. Sinar mata. Baru sitik daun. Ya. Dia sitik daun. Kata mama. Oke, kasih kok besitite. Kusunod ang mga pamulunan. Ilo na pinasita ni Rata. Laos, di pasok Rata masama sa luhuna. So, kung lima raja namin, raja di pamulun namin na bukas at kami. Kasanggit, tuhat ka mga masama. Mulutong na po, hapya mo sa bagas namin yun. Bagas mo na po, kabagas mo na biha mo na po kami doon ng buruk po. Sa tuhat ka naman nilirak ka mo. Mulate manihita, mulate mantata. Butima hata, mulate sa kami. Raja di hula-hula ng ultima. Dosa lata, sakit semua dari orang kesakar ada malah itu lata. Kelas-kelasan. Bagaimana berita nami? Malate mak, kay sila semangat ke pehita, berada di pesepangana. Ayo tato ni nabicam be. Kawal dulu. Bawa pulang aja katanya, itu HP. Iya, itu HP nanti. Ibarat dia ke. Ada urip kudu dipicam nak kayan. Nomor 14 naik. Bokau mah bokau. Ngam nulit habi lang po jalong kabe bulak kabe. Ay nakikwe na masak mo lang jalong mo na bulak. Para mga puli. Tu natwat di hula ma. Hilo? Ira ma. Ikabe. Jadi hita nomor 2 sa huta. Asa patuhod ba lagi na tulak. Estem pekan sialang buah. Roma hita kuson asa tapasahan. Akas tatute segala macam. Tatuten tuha suhudon. Tidak mampu naruhan non, betul betul tuhan Tuhan yang kasih. Mau ketumpir, kalau kamu hasuh itu, kalau kamu naruh tulang Tuhan ada dekat satu ini, ternyata bisa dapat doa sahuta. Saja pada doa tidak boleh kata di perjalanan. Sangat tidak mampu lagi sih, itu hari berkata, tolong tidak mau Tuhan, soal suami dua. Jadi berusaha di luar sahuta, sinar kami sudah selamat jalan maturan sekali rumah putar. Lagi akan dikawal Tuhan di hari Lakomda. Jadi kalau tu soal ini, jangan lewat sahuta. Lau si pasal nabi soal agar kasar. Sesuai. Iya. Nomor kai lah mata pekan. Jale tutup hamo mulai marujung mulai natutuan sah roti sadarion. Laos di pasar kamu tupak dak kapangurupion. Dihami
Kalau mau di Ponan Kasuton.